Shubor nakaslem jong unong san hima. Kasing Hanyo Trap Integrated Territorial Organization mentakasngi ke Shipau Tarik Ujaliu Araja Arpasau Kralet Banbu Jingtho Shaka Secretary Women's Commission Shaka Director General of Police Kakong Ida Hisha Nongrang Bat Shaka Chief Secretary Kejala Ubat DP Walang Kumjuru Shaka Meghalaya Human Rights Commission Bandawa Penshitom USP ke East Khasi Hills Uritu Raj Ravi halor ke Jing Penken Yiki Kendan An Dakbawan Shaka Jaka Shatngan Kakong Bindas Im Haringkat ke Jing Buat Kajingja, Kabalaja, Hakamit, Janga Pratarik Ujaliu, Araja Arpasau, Hadian ba USP ulat temu ban kendang jubor, ya kakong bindas im, kabasyong syat tangan ha Additional Secretariat, nakabenta bandawa nakasorkar ban maramot no, ya kasurok nongpo, umdan Sonapur. Uba don bok dekhar, ulaong ba USP ulawan, hakajaka syat tangan kakong bindas, hakajing syok kawyang, kumta ulaong balada, ya utu Police Home Guard, volunteer ubanya skuti bat buat, la syakweng kamno, kalong kumjuru USP ru. Ulaong bakaan kade bantri kam ya baro omban chunyon ben tangi kirit kirya. Sesian ni minta nak kalian sini ka hito selalu ibu ya kade ka ujor dan ya kata ka komplain sa Secretary Women's Commission DGP jong ka police pat sa ka State Women's Rights Commission bunjo kabalian ujor bat bakin wisdom yo USP bawan di sini ka hakaja kabo korbo long this terus kita dan ne bau buat kakum ka to video clip kakum ka ekran pat bijungi te ni kan tu ya ki bor ki bahlor bat unjuk UCS ba kidi ben sim action buat nomor khamtam ya ka police department kuman cukup pun kemau lada bi kemau boro menekani ka leak ka viral ka to video ka banyak untuk bungkat bat traffic police lada kumi gitu ki barit deploy ban sim action te hatu yikini ki bahe mano ban sim action hatu ngitang la ban sane ka ai te lada ka ai ka trekam ya boro khot lada ka long sisa kumbong ka law is equal for everyone lada dei ka ai ka long kunju ni kermen un sisa system te lada ka ai ka no sidang ko mo ni stang ka no ngin sadu ni sane na ka ni ka buat lada kimla ban dei kemarin tu besi kla ihi kla dei ka totally violate lada bis tek hakano ko angle habiye dei bat kata ka protection of women kantor di abailet bat kumpan sebenarnya jor bat ka ba sojokor susu ya ka headline mat ya ka kelas kata ka headline nadu men no kumbang ni lapan siban ba ki authorize mati mentau kami ki wan claim magistrate claim medical team dan ni nak kalian kecungi ni sungkya patai bantu stomp tak ada halor kata konuren ilai hakiki saujaka so ka kopi so CS kajingtho si DGP kajingtho ka State Human Rights Commission bat sa Secretary jaka Women's Commission tingi kermen ba kinsa sa custom ban kaan niru kanle ya ko berengkap